Dobar dan, dobrodošli u još jednu mikrofoniju s Amerom. Moj današnji sagovornik i ja rođeni smo u istom kraju, na jugu u Hercegovini. Dole, rekao bih, život, a samim tim i fudbal, ljudi posmatraju malo srčanije. Kad sam imao 15 godina, jedan od mojih dječačkih snova se ostvario, što sam igrao za nas, te južne Hercegovce, turnir na Vrhovniku je predstavljao mali Camp Nou. Moj današnji sagovornik je nastavio svoje fudbalske snove sa Vrhovnika, igrao je za Velež pod Bijelim brijegom, igrao je za čuveni Real Sociedad, za Barcelonu, za Tenerife, za Alaves. Karijeru je završio u Izraelu, u Makabiju. Moj današnji gost je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodin Meho Kodro. Meho, dobrodošli u mikrofoniju s Amerom. Hvala vam na pozivu i pozdravljam i vas i sve gledalce, naravno. Hvala puno. Evo, započeo sam priču sa Vrhovnikom i sa tim čuvenim turnirom. Nekada su ti turniri malte ne oblikovali čitave generacije. Ja sam maštao o tom kao 15-godišnjak da zaigram na tom turniru. Kako je vama to izgledalo? Ma kako ne, mislim, malo prije ste vi to lijepo objasnili. Svi mi koji smo bili nekako južniji od Mostara, taj turnir nam je puno značio. I ja kad sam prvi put sa 15 godina odigrao tako neki prvi 5-10 minuta, mislio sam da sam uspio u fudbalu. Dođeš tu i pošto nekako svi stariji bili od mene i stariji, znači u tom mjestu gdje sam ja živio nekako i koji su igrali lopte, bili su moji idoli. Pa kad su mene zovali, onda sam konto pa ako me zovu, znači da vrijedim nešto. Što znači da se vratim na to vaše pitanje. Vrhovnik je jedan od mojih početaka, jedna fina priča. Eto, rekli ste sami, kasnije ima nastavak na drugim mjestima, na drugi način i tako dalje, ali mislim, obilježilo me to i dosta puta ovako kad dođem tako na odmor dole u te krajeve, dosta raje se sjeti Vrhovnika i toga šta se dešavalo. Nekako nosim fine uspomene iz djetinjstva i tih dana kad smo igrali dole te turnire. Da. To je na neki način bio stil života, recimo razvoj mladih ljudi, da se kroz te turnire i filtrira, recimo Fortuna Zgubavice vjerovatno je bio prvi filtr poslije za Velež. Moram da vam kažem da sam ja prije nego sam počeo da igram na Vrhovniku, da sam bio već u Veležu. Omladinska škola je bila tada jaka. Da. I ja sam počeo, 13-14 godina u Veležu i možda godinu i po dana nakon toga otišao sam na Vrhovnik. Nekako je to zajedno raslo, pa razmišljao sam na taj način da u Veležu sam, u omladincima sam, tu me hoće mi na Vrhovniku, onda mislim, to je to, nisam pogriješio put. Kraj svijeta, da, to su bili ti dječački snovi koji su se eto srećom za vas i dalje ispunjavali na fudbalskim terenima. Koliko je ta Veležova omladinska škola bila na neki način, jer većina ovih igrača Veležovih koje mi znamo, koji su legende, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i šire, koji su se oblikovali u tim omladinskim školama, koliko je to bio jedan recept koji je zaista polučivao dosta uspjeha na toj mikro razini? Pa ja mislim, kad gledam sada s ove distance, da je Velež radio izvanredno. Ja sam dosta puta pričao na tu temu. Mislim, tad kad sam ja bio mali, kad sam bio dijete, nismo mogli da razumijemo koliko je tu dobro rađeno. Iz kojeg razloga ja to govorim? Baš isto kad sam ja otišao, znači iz Veleža, direktno sam ja otišao u špansku prvu ligu. Ja sam došao tamo u Real Sociedad, tamo je bio trener John Tošak. I on onako mene zovno i počeo da me objašnjava neke te taktičke stvari, kako mi trebali da igramo i da mi da neka ta taktička upustva. I ja njega prekinem tako upola priče i kažem mu, ja to sve znam. I onda on me onako, kao sigurno, znam. I stvarno sam toliko toga znao, baš zahvaljujući Veležovim trenerima, Veležovoj omladinskoj školi gdje dobro se radilo, kvalitetno se radilo.
sam taj pristup i u stvari početak te selekcije tih mladih igrača Veleža obavljao se na primjer, evo malo prije smo pričali na tu temu, na turnirima kao što je bio Vrhovnik ili te mahale poznate, Mostarske mahale, Kantarevac. Sve su to bila neka mjesta gdje su bili Veležovi ti stručnjaci, gdje su bili prisutni i na neki način imali su dobro oko da primijete tako tu mladu raju. Onda su ih pozivali tako da dođu na treninge, da ih malo probaju i sve ostalo. Znači ti filteri i postojali su i bili su onako dobri, bili su kvalitetni. A inače se dobar fudbal igrao, ne samo u Mostaru, u čitavoj Hercegovini. Da, i bilo je, mislim, eto, bilo je baš bilo je kvalitetno. Da. Velež je opet, više od kluba. Velež zaista za taj dio Hercegovine predstavljao i dan danas predstavlja jednu vrstu žile kucavice, ja bih rekao, mentalitete i načina na koji ljudi posmatraju život. Ima tih klubova u svijetu koji su više od neke fudbalske priče, poput recimo, ne znam, meni na umpada Bešiktaš u Istanbulu ili Marseille ili ne znam... Ili Liverpool. Dobro, on je globalno velik, ili Boca Juniors, to su ti klubovi koji su ili Millwall, recimo, koji je u Londonu, ali znači ljudima puno više nego sama neka fudbalska priča. I Velež je sigurno to. I koliko se zaista bilo još teže u tom klubu dokazati, jer je imao tu i za sebe tu i harizmu, a i igrače ove poznate. Vi ste došli u ekipu kad je Duško Bajević bio trener, koliko se sjećam, tako, tu je bio, ne znam, Skočajić, tu su bile čuvena krila Tuce Kajtaz, Predrag Jurić naprijed je igrao, jel tako? Koliko se je bilo teško izboriti za mjesto u tom Veležu? Pa nije bilo lagano. Nije bilo lagano ni meni, nije bilo lagano nikome, naravno, ali Velež inače crpio igrače iz svog omladinskog pogona. I to je na neki način davalo nama prednost i neku nadu da ćemo i mi biti tu jednoga dana. Iz ovaj kvalitetan stručni rad, što sam malo prepričao o njemu u omladinskoj školi Veleža, znači nije bilo lagano probiti se gore, naročito imajući u vidu koji su to igrači ili u mom slučaju napadači obilježili Velež. Prije mene su igrali Duško Bajević koji je, eto, sticajem okolnosti bio moj prvi trener, Vahid Halihodžić, njegov brat Salim Halihodžić, pa Predrag Jurić, sve su to igrači koji su obilježili. Vanja Gude koji isto u Španiji napravi sjajno. Da ne pričamo prije Mohameda Mujića i tako dalje, koji je obilježio, mislim, ne samo svoju karijeru u Veležu i čitavoj Jugoslaviji. Znači, doći nakon takvih igrača, takvih mega zvijezda, idola, svi u nas, nije bilo lagano. I onda, na neki način postoji ta iluzija, ti si tu, računaju na tebe i sve ostalo, ali ima onako određeno opterećenje tih imena o kojima smo sada pričali i velika odgovornost. Kad dođeš tu mora na neki način, jer 9 ne može svak nositi. I onda onako osjeti se jedna vrsta tog pritiska, ali eto, pošto sam bio mlad i mladi ljudi imaju dosta iluzije i nisu baš blizu te nekog velikog, da ga osjeća nekog velikog pritiska i možda čak i odgovornosti i sve ostalo, već živi se sve nešto kroz tu iluziju i kroz nadu, bit će to u redu, bit će to dobro i tako ta te nada nekako nosi prema dalje. I eto, hvala Bogu, desilo se sticajem okolnosti. Dođeš u Velež, Duško Bajević je trener, dati mogućnost i dođe pa ti kaže da vjeruje u tebe. To je nešto bilo nevjerovatno. Duško Bajević koji je jučer bio meni, mislim, nema dalje. I dođe pa ti kaže igraćeš i još kaže da vrijediš, dati šansu, baš obilježe te riječi. Inače, Duško Bajević, puno sam mu zahvalan iz tih razloga i iz dosta toga. Mislim, baš obilježio moje djetinjstvo kao idol koji je igrao na način na koji je igrao i kasnije to što mi je dao tu šansu i način kako je to sve prezentirano i kako se sve to posložilo. Da, Velež je tih godine osvojio kup maršala Tita sa Duškom Bajevićem, imao je uspjeha. Čak se jedna zvijezda koja je poslije postala prvak Europe izgubila. Velež je dobio 5-0 pod Bijelim brijegom. Znači, Velež je zaista bio prepoznatljiv klub u čitavoj Jugoslaviji. Svi su voljeli Velež. Borussia Dortmund je... Velež je dobio Borussiju Dortmund. Znači, to je jedan bio ozbiljan klub koji je bio voljen zato što je imao napadačku igru i bio je
imao je svoj neki šarm, Velež. Velež je bio poseban. Mislim, ja tu stvarno dileme nemam i nekako, ne da sad ja nemam dileme, da je bio poseban, već tad ja nisam imao dileme da je bio poseban. Baš iz tih razloga, sad kad pogledate s ove distance, igrati sa Borussijom Dortmund, možete misliti sad kakva je razlika sad, na primjer, da se igra neko protiv Borussije. Da. Mislim, tolika je razlika sada da je to gotovo pa nemjerljivo. Ali mi smo u tom, ja se sjećam, igrali smo mi i prvu utakmicu smo izgubili u Dortmundu 2:0. 2:0. Milić čini mi se dao golove. Da. 2:0 smo mi izgubili tamo, ali govorim ovo samo da shvatite kakav je osjećaj bio u slačionici među igračima. Znači, prije te uzvratne utakmice u Mostaru. 2:0 smo mi izgubili od jedne Borussije Dortmund i mi dođemo u Mostar i mi kažemo, ali toliko bilo uvjerenje u slačionici da mi možemo protiv njih, da ih možemo dobiti, da smo mi bolje ekipe od Borussije Dortmund dobivali. Mislim, oni su kvalitetna ekipa, bili veći od nas, ali govorim to iz razloga samo da znate sa kakvim smo samopouzdanjem i uvjerenjem izlazili, da igramo i eto tako sa nadom da to što se desiti bit će pozitivno za nas. To malo govori otprilike, znači, kako smo mi to rasli uz Velež, koji je imao dosta nekih tih vrijednosti, između ostalih, znači imate neke sportske vrijednosti gdje jednostavno vjerovali smo u sebe, moramo biti poštovani, svi za jednoga, vjera u uspjeh i tako dalje, to je nekako nas nosalo sviju i eto tako, to je jedna komponenta vrlo, vrlo važna u fudbalu. Da, iz Hercegovine ste otišli u Baskiju, gdje također ljudi fudbal srčano doživljavaju, gdje ljudima fudbal predstavlja nešto više od igre. Tamo ste igrali za Real Sociedad i zaista, kad sam gledao one statistike, one su fascinantne. Vi ste davali po 23 jedne sezone 25 golova. To je u Španiji Da, to je tačno. To je davno se desilo, pa se onako malo izgubilo. Gubi se to malo u magli. Ali to su, niko taj rekord nije još uvijek oborio, da neko u jednoj sezoni da toliko golova. Ali nekako desilo se to tako da Real Sociedad u tom momentu da je trebao napadača, mojih karakteristika, a vjerovatno s moje strane trebala mi jedna ekipa koja igra na način kao što igra Real Sociedad da bi ja mogao da pokažem to što sam pokazao. I tako desi se, tako to, evo, ko mi nađemo nekada djevojku pa se oženimo i kažemo to je to i potrebi stvarno, to je ta žena mog života. I u ovom slučaju Real Sociedad je nekako to poklopilo se nešto je njima trebalo i što je meni trebalo. I eto tako to je dalo rezultata i... Da. Razumijeli ste se i sa trenerom, sa Johnom Tošakom, spomenuli ste ga kad ste govorili o Veležovoj igri i to da je on vama pokušavao da vam govori o taktici koju ste vi već razumijevali. Očito je bilo ta dobra hemija. To je čovjek koji je Velšanin, koji je trenirao Liverpool, Real Madrid, osvajao, znači, titule, to je ozbiljan trener. Mislim, to je jedna trenerčina, jedan veliki trener na visokom nivou, mislim, jedan možda od boljih trenera u zadnjih 50 godina u Evropi, jer je on trenirao 2 puta Real Madrid, trenirao Real Sociedad, Sporting iz Lisabona, on je bio Liverpool, on je baš obilježio i velški, i engleski, i španski fudbal, znači, pričam o je treneru, baš o velikom treneru. Da, ja sam došao tu, imao sam sreću da on bude trener, da prepozna mene kao nekoga koji bi mogao tako da bude potreban toj ekipi. On je mene gledao u par utakmica, bio na jednoj utakmici, ja sam inače igrao 2 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije. Da. Jedna od te 2 utakmice bila je u Švedskoj. I on je na tu utakmicu došao, gledao, ja sam igrao nekih 20 minuta, ali eto, njemu iz nekih razloga bilo je to dovoljno i on rekao, to je to. Da se razumijete, da. Da, nešto je to. On vidio u meni, ja ne znam stvarno šta, nisam ga nikada to ni pitao, ali on nešto prepoznao u meni i eto, desila se ta neka hemija, onda on mene pozvao. I znači, septembar 1991. ja odlazim za Španiju i eto, još uvijek sam tamo. Tamo ste, da. I ne da ste tamo, nego ste u Španiji zaista obilježili ne samo taj Real Sociedad. Ljudi iz Bosne i Hercegovine najviše se vole sjećati vas u dresu Barcelone, jel? Tamo ste došli, zvao vas je, ja bih rekao, jedan od najvećih trenera sigurno u svih vremena. I igrača, jel, Johan Cruyff, koji nije samo ni igrač, ni trener, nego on i filozof, jel, jedna vrsta nekog modernog filozofa fudbalske kompletne igre. Ta Barcelona, to je, nije trajalo dugo, ali je bilo zaista fantastično iskustvo za vas. Da.
Bilo je kratko, ali bilo je kako kažu, kratko, a slatko. Kratko, slatko, da. Ma kako da ne, mislim, to je iskustvo koje obilježi to čovjeka, znači ta godina dana koja je godina i nešto. U Barceloni obilježi u svakom pogledu, mislim, način kako funkcioniše taj klub, filozofija njihova. Johan Cruyff, kako su sami rekli, začetnik je bio jedne ideje koja je kasnije sazrela na drugi način preko Pepa Guardiole, Luisa Enriquea i tako dalje, ali on na neki način bio početnik te priče fudbala ovakvog, tog fudbala koji je zadivio svijet u vrijeme kad je Guardiola vodio Barcelonu. I tako, vrlo je zanimljivo bilo raditi sa njim, slušati ga, način na koji on vodio utakmicu, način na koji on razgovarao sa igračima, način na koji on gledao na fudbal i na živo, baš je bio poseban. A inače, Barcelona kao klub, mislim, to je baš nivo veliki. Ja u tom momentu mogao sam da pravite neku komparaciju, u stvari poređenje sa Veležom i sa Real Sociedadom. To je baš puno veći nivo. Organizacijski i nekako medijski praćeno da je to baš bilo nekako skroz drugačije. U čemu se Barcelona ne razlikuje od drugih slačionica? To je humanost unutra tih igrača, ti ljudi koji su bili tu na bilo koji način, igrači, stručni štab ili, ne znam, doktori, fizioterapeuti i tako dalje. Velika humanost je bila prisutna i to mi je, pošto me to govorim iz razloga, dosta su me puta pitali, pa kakav je on? Pa normalno, ja kažem, kao da igrao sa mnom negdje nekada na Vrhovniku ili ne znam, negdje u Veležu u Mladincima. Najnormalnije, znači, te neke mega zvijezde, njihovo ponašanje bilo baš humano, dobro i u svemu ostalom velika je razlika u odnosu na druge. Ja, ali imali ste taj jedan, ja bih rekao ta kratko ali slatko, ali ne bez razloga, jer samo jedna ta utakmica zna čovjeku otvoriti puno stvari i ispuniti njegove snove, a to je da ste dali Real Madridu klasiku 2 gola. I namjestili ste treći Luisu Figu. Ta utakmica je vjerovatno neka kruna vaše kompletne fudbalske karijere, igračke. Pa može biti, ali mislim, opet kontekst je takav bio da se puno priča o tome i mjesto. Ali ja sam dao Real Madridu još 10 golova, ali su oni ne spominju na taj način baš iz ovog razloga. Pa jeste, neka utakmica, baš, mislim, najveća, možda čak i najveći svjetski derbi. Sjećam se ta utakmica je bila odigrana pred 116.000 gledalaca. Onako to impresionira sve kad se igra pred toliko gledalaca i sve ostalo. I obilježi to čovjeka i nakon nekada kad malo fali samopouzdanje, onda kaže čovjek, hej, stani malo, pa ti si igrao na Nou Campu, stani malo, ojačaj malo i tako dalje. Naravno, te utakmice puno znače i osjetiti takvu vrstu utakmica, taj način, taj pristup i na kraju krajeva pobijediti u tom ambijentu, posebno je. Vjerujte, značilo je to i ljudima u Bosni i Hercegovini. Tada je bio rat ovdje, bila je teška situacija. Značilo je to ljudima ovdje, kroz sve što su prolazili. Čak i na jednoj televiziji sigurno znate anegdotu, čovjek, komentator koji je prenosio za tadašnju radio-televiziju Republike Srpske, nije htio da izgovori vaše ime i prezime, pa je govorio da je go dao igrač sa brojem 9. Da. Ali to su neka druga vremena. Da, to su neka druga vremena, ali ja sam imao intervju jedne prilike sa tom osobom, mislim se zove Ćosović. Dragiša Ćosović, da. I on mi je rekao da to nije istina. To je jedna anegdota, sad da li je to tako, nije li to tako, ostavit ćemo po strani, ali sam čuo sam za to. Mislim, meni je poznato isto iz priče, nisam gledao direktno taj meč na televiziji pa ne mogu svjedočiti o tome, ali sam čuo tu priču koju ste i vi čuli. Moguće da je čovjek nekad spomenuo vas, ali u većini slučaja vjerovatno je govori igrač sa brojem 9. Ali nevažno, to je zaista bilo važno, mislim, za sve Bosance i Hercegovce koji vole ovu zemlju, bilo je važno da Meho Kodro, čovjek iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara, da 2 gola velikom Realu. Kako da ne, mislim, ja to mogu da razumijem iz perspektive u kojoj je bila tada naša zemlja i sve šta i kako se dešavalo. Kad se spomene ime nekoga, tvoga koji je pripada, koji je dio tog naroda i sve ostalo, onda naravno da to ljude onako malo raskravi i ohrabri i
ali eto, taka su vremena bila. Da. Igrali ste s dosta napadača. Ko vam je nekako bio ovako najkompatibilniji sa kojim ste igrali? Ko vam je najviše ležao od saigrača, napadača? Od saigrača? Pa dobro, ja sam u dosta ekipa igrao kao jedini napadač, ali mislim sa toliko dobrih igrača sam ja igrao da je to teško izdvojiti možda jednoga. Mislim, tu je bio Hadži, evo pada mi na pamet, ili Prosenečki, ili Figo koji je bio, Pep Guardiola koji isto bio tu, ili Bakero. Odjednom sad ide na Barcelona igrači, zato što su on nekako zvučna imena i sve ostalo, ali ne mogu zaboraviti, na primjer, ne znam, Carlos Xaviera ili Alkisu koji su igrali u Real Sociedadu ili ne mogu isto tako da se ne vratim pa da ne spomenem Tucu u ovoj priči ili Seju Kajtaza i tako dalje. Mislim, to su baš naši legendarni igrači koji su baš bili dobri igrači. Baš bili dobri igrači. Ja sam imao sreću da igram sa njima i da igram sa još dosta dobrih igrača u drugim klubovima, ali način na koji su igrali jedno vrijeme Sejo ili Semir Tuce, mislim, nema tu sada kaže da je to neka velika razlika. Mislim, oni su stvarno mogli da igraju na puno većem nivou nego što su igrali. Ali eto, sticajem okolnosti, desilo se... Ja, Rat i Tuce se povrijedio u Švicarskoj. Da, baš tako. Da. Ja, Semir Tuce, ne znam, kad bi primio loptu, Bijeli brijeg bi odmah zastao, svi su znali da slijedi čarolija. Magija, mislim, to je bio baš magičan igrač koji je obilježio to svoje vrijeme na jedan način, baš majstorski, imao je dribling neviđen, imao je neku brzinu, imao je jačinu, imao je nešto što ga je svrstavalo baš među te neke moderne napadače, tako da kažem. Mislim, imao je gotovo pa sve za pravog igrača. I on bi se i danas uklopio u bilo koji vrhunski tim. Ja mislim da je imao takve sposobnosti, Semir Tuce. Mislim, nema dileme. Njegove tehničke sposobnosti koje on imao, brzinu i snagu i lucidnost, mislim, on je baš bio vrhunski igrač. Mislim, u toj ligi jugoslovenskoj, a sad kad stavimo tu jugoslovensku ligu u kontekst, ne znam, evropskog fudbala, pa tih godina je Zvijezda bila šampion Evrope. Da. Mi smo, malo prije smo pričali, igrali protiv Borussije Dortmunda. Sjećam se nekih utakmica gdje smo igrali u Portugalu. Višta, je li tako bilo? Igrali protiv Belenense. Pa igrali protiv tih nekih klubova, ne mogu sada sjetiti. Ne samo mi, već inače jugoslovenski klubovi. Mislim, to je baš bilo na jednom visokom nivou. I sad, kad mi stavimo u kontekst svega toga, znači jačinu jugoslovenskog fudbala, kad stavimo Semira Tucu, na primjer, ili Seju Kajtaza, kao jedne među boljim igračima, ako ne i najboljim u određenom momentu u toj i takvoj jugoslovenskoj ligi, onda znate o čemu pričamo. Tako je. Poslije ste igrali, poslije Barcelone, igrali ste za Tenerife i Alaves, ako se ne varam, u Španiji. Igrali ste poslije u Makabiju iz Tel Aviva, tu ste završili praktično karijeru igrača. Ali upravo je do tih godina se stvarala reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi ste igrali, ja se sjećam, ja sam bio na Koševu na utakmici protiv Danske kad smo dobili 3:0. Čim da su bila 2 penala, Edin Mujičin dao gol, koliko se sjećam. I vi ste bili, nekako ste nosili tu generaciju koja se praktično stvarala, te igrače koji su dolazili, znam, od Saliha Midžića, Bolić je bio ranije, pa je došao i poslije i Barbarez i ta čitava ekipa. Da, Sergej je došao malo kasnije. Kasnije, da. Jes, pa to je ta reprezentacija igrača koji su dolazili nekako, bili smo dobri, bila dobra klapa, bila dobra ekipa. Šteta da nismo nešto malo više uradili, ali eto, u tim momentima stvarno je velika iluzija bila da se na neki način pomogne reprezentaciji, da uradimo nešto konkretnije u rezultatskom smislu. Ali eto, nešto se nije dalo, ali igrača je stvarno bilo dobri i bila je velika, velika iluzija. Toga se baš sjećam i eto, šteta što to nije obilježeno, ne znam, tako na jednim boljim rezultatom. Ja. Uvijek nam je nekako falilo malo, što se kaže. Nekako se prelamalo uvijek preko naših leđa. Jer smo ta Danska je bila super reprezentacija, oni su nekoliko godina ranije jeli umjesto Jugoslavije upali pa su postali prvaci Evrope. A ovdje su izgubili 3:0, jel tako? To je, nama čini se da su 2 penala bila nama. Da, pa to je tako bilo. Je li Bolić pucao penali? Jeste. Upravo ste i dobro se sjećate.
Ja se možda toga ne bi ni sjedio, ja bi sjedio neki drugi detalja, ali eto fino. Da, dobili 3:0, utakmica baš bila pred prepunim koševom, bila zanimljiva. 2 penala, mislim da je golman bio Šmajhel je bio golman, da. Sjećam se toga, oni imali skroz dobru ekipu i upravo ste to, oni su možda nekoliko godina prije toga umjesto Jugoslavije, Jugoslavija nije otišla na Evropsko prvenstvo, onda oni odu na Evropsko prvenstvo i ostali prvaci. To je bilo u Švedskoj, čini mi se. Tako je, vi ste pokušali sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine kao selektor, pa i to, nažalost, kratko je trajalo. I tu se lomilo, neke su se stvari lomile. Pa nekako se to tako meni podrepi, ali šta će, Bože moj, taka neka sudbina. Jest jedno onako negativno iskustvo. Neki danas sam baš pričao na tu temu. Ostavilo je traga, bilo na mene dugo vremena. Boli nekako bila prisutna dugo vremena. Što je to trebalo tako da bude i tako dalje. I nosilo me to. Ali eto, ta se rana zamirila, kao što se zamiri dosta rana u životu. I evo sad, opet sudbinski gledano, eto imam sad ponovo priliku da nekako pokušamo ponovo. Naravno. Ne bez razloga. Vi ste nakon te priče sa Bosnom i Hercegovinom, trenirali ste i Sarajevo fudbalski klub, ali ste svoju nekako trenersku karijeru gradili u Švicarskoj, zemlji koja ljudi imaju malo, ja mislim, pogrešne percepcije u Švicarskoj kad se kaže u fudbalu. Često je smatraju nekim, ne znam, ne među ovim top reprezentacijama i nacijama fudbalskim, ali oni itekako imaju snažne omladinske škole, njihovi fudbalski klubovi su stvarno super organizirani, moderno organizirani i vi ste imali sreću, ja bih tako rekao, da ste tamo trenirali ste Lozanu, koliko se sjećam, Lozana i Servet iz Ženeve, da. Mislim, prvo iskustvo za mene, ne znam da ste završili. Jeste, slobodno mi. Iskustvo za mene, ne može bolje. Nakon ovdje sarajevske epizode dobijem poziv iz Servetea i budem tu 1,5 dana i mislim, baš iskustvo jedno skroz zanimljivo. U pravu ste tu kad kažete da je percepcija ljudi malo pogrešna što se tiče švicarskog fudbala. Mislim, švicarski fudbal na tom nivou da je to možda teško i objasniti. Prošle godine ja sam bio u Lozani pa smo mi mjerili malo intenzitet drugih liga, samo da uporedimo intenzitet s kojim mi igramo tamo. I mi znači u švicarskom fudbalu, znači bili smo na 4. mjestu što se tiče intenziteta u Evropi. A tu imate sad, da ne govorim ovo, mislim, kakve lige imate, ali što se tiče intenziteta, što se tiče kvaliteta, isto tako, znači, to mišljenje koje imaju ljudi da je švicarski fudbal drugorazredni, trećerazredni, ne bi se složio sa tim, ne treba ništa drugo, već samo pogledati njihovu reprezentaciju, način na koji oni igraju, rezultate koje imaju i način na koji oni sada ulaze, ne znam, u neke utakmice, evo kao što je bilo na zadnjem svjetskom prvenstvu ili inače zadnjih godina, mislim, to je baš kvalitetan se fudbal igra, dosta zanimljivi, dosta igrača prodifeluje tu u Švicarskoj i dosta njih završava u Njemačkoj Bundesligi ili u Engleskoj i tako dalje. Što znači liga, baš za pogledati, liga koja nema zamjerke. Da, i to su i klubovi sa reputacijom i sa historijom. Ne znam, ljudi često Basel jedno vrijeme igrao Ligu prvaka, ali nekad je Grasshoppers Zürich također bio super jak klub u evropskim okvirima. Ma kako da ne? Grasshoppers Zürich, Basel, zadnjih godina fudbal. Sion je ranije igrao sa Željom, čini mi se. Sion igrao protiv Veleža, isto tako. Young Boys obilježio zadnjih godina švicarski fudbal, ali ga baš obilježio na jedan baš pravi način. Pravi način gdje su oni bili konkurentni i dolazili su daleko u bilo kakvim kvalifikacijama da su bili. Znači, dobar fudbal. Da. I koliko vam je to, evo, radili ste sa Bajevićem, Tošakom, Cruyffom, znači sve su to neka sama krema svjetskog fudbala, trenerskog ili igračkog.
Koliko vam je ta posljedna dogradnja kroz švicarski fudbal pomogla da stignete danas gdje ste? Pa dobro, mene su, mislim, na neki način obilježite svak te obilježi. Neki si stvari svjestan, neki nisi, ali su tu negdje blizu. Ja sam stvarno imao dobre trenere. Imao sam dobre trenere, malo prije sam pričao o Veležovoj školi i Veležovih trenerima. Mene je to na neki način obilježilo i kasnije mi je to pomoglo da nastavim. Ali u Španiji sam imao isto tako, ali baš izvanredne trenere preko Tošaka, Cruyffa, Heinkesa ste zaboravili. Jupp Heynckes, čuveni. Veliki Jupp Heynckes, da, koji je baš skroz bio dobar trener. Znači, ta 3 trenera, da nije ništa drugo, a toliko su posebni, toliko su drugačiji u odnosu jedan na drugog, da baš ostave traga. Jupp Heynckes je onako trener, karakteristika Njemac, gdje je odbrana ta sigurnost, gdje red postoji u ekipi i iz tog reda on pokušava tako da ide prema naprijed i tako dalje. Johan Cruyff je bio sušta suprotnost. On kaže ne, sve prema naprijed, daj mi loptu i samo loptu i posjed lopte da i onda brzina. On je uvijek govorio 2-3 stvari. Tehnika je, kaže, važna u fudbalu i ko ima, kaže, talent mora da ima tehniku. Važan je, znači, ritam i pozicija. On kaže to i samo to. Ritam. I on je to stalno govorio. Svaki dan, po 100 puta on to kaže. Da jednostavno te stvari, ti koncepti onako uđu u glavu. I John Tošak, koji je bio poseban, on je bio onako i kao trener, kao osoba, bio je intuitivan. Nije kod njega nešto bilo sad da je previše on to pripremio, da je radio na primjer način na koji to radio Jupp Heynckes. On je nekako čitao je, imao je nju za fudbal, znao je da prepozna moment, imao klikere i bio intuitivan. Od momenta je donosio odluke i to je prenosio nakon na igrače. I sad, kad ti radiš sa tim trenerima, onda ostane od svakoga pomalo, malo reda, malo i prema naprijed, i malo intuicije od Johna Tošaka. Pa to je, ja sjetim, Sula Rebac, je legendarni trener Veleža, i kad je govorio o Franji Vladiću, on bi često govorio, ako ti Franjo Vladić doda negdje loptu, a tebe nema do tebe. Ja. Kulja nije mogao pogriješiti. Znači, ako je lopta tamo, ti s tamo trebao biti. Ne moguće da je Kulje pogriješio. To je ta intuicija. Zato je Sula bio majstor. Da. Da, evo, danas smo, ovdje u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, hvala ljudima što su nas ovdje i ugostili. Odnedavno ste selektor ponovo i imate, ja bih rekao, imate ekipu, imate štofa. Uz vaše iskustvo igračko i trenersko koje ste imali, imate štofa da nešto napravimo sa ovom generacijom. Imam veliku iluziju, imam veliku motivaciju i to mislim da je zasnovano na jednoj realnosti. Stvarno mislim da je to tako. Ne pokušavam ja da prodam neku tu priču ili nema razloga jer mi se to može odbiti od glavu sutra. Stvarno mislim da imamo potencijal, mislimo da imamo mladi, dobri igrača koji će tek pokazati koliko su dobri. Imamo stari iskusni igrača koji su se pokazali u svijetu fudbala baš na pravi način. I nekako imam osjećaj da možemo to onako malo da podignemo na jedan veći nivo. I to je neka nada koja mene nosi i eto, u iščekivanju baš tog prvog susreta sa igračima i eto, sreća pa utakmica će početi brzo pa moćemo vidjeti gdje smo. Da vidimo gdje smo, baš tako, da. Da, ja sam gledao, inače gledam skoro svaku utakmicu koju igra Edin Džeko i ova prva utakmica protiv Fenerbahča koji je igrao, zaista čovjek sa toliko godina i sa toliko samopouzdanja, sa toliko nekako harizme oko sebe. On nije samo igrač. Edin Džeko zaista, ja sam gledao, vodili su 2-0 pa su ovi smanjili 2-1 i onda je bio neki pritisak. I u zadnjim minutama čovjek se vraća, izbija loptu glavom iz svog kazanog prostora i čita igru, govori igračima. Stvarno taj Edin Džeko je nosio u našu reprezentaciju svih ovih godina i zaista ikona našeg fudbala. Poseban lik, nema tu mi u fudbalskom smislu i vjerovatno i na human način kao osoba. Ja čak mislim prije ili poslije da će se napraviti neki film o njemu. Iz razloga toga što je njegova
priča životna baš zanimljiva, baš zanimljiva. Ali eto, ostavit ćemo to za neku drugu priču. Govorim to iz razloga što je baš interesantan lik. Ali poseban je u fudbalskom smislu zato što je počeo u Želji, pa je onda otišao u Češku, pa je onda otišao u Njemačku, pa je otišao u Englesku, pa je otišao iz Engleske u Italiju, pa je iz Italije otišao u Tursku. Znači, ne može to biti slučajno. Ne može otići na 6-7 mjesta i na svih 6-7 mjesta uspjeti. I biti voljen od navijača. Uspjeti na način, na način na koji on to uradio, mislim, to samo mogu posebni igrači. Ja tu dileme nemam. On je sad otišao, izabrao je Tursku, izabrao je Fenerbahče, da će on tu uspjeti kao što je uspjevao na drugim mjestima, jer, evo, malo prije ste vi to spomenuli, jednostavno on čita te neke situacije životne, ali vjerovatno da to kako čita igru u 85. minuti ili 92. Tako vjerojatno čita to nešto i kad je u životu i sve ostalo, jer to je povezano. Ne možemo odvojiti te stvari jedno od druge. I složio bi se, da, poseban je lik i eto, drago mi je, uz to još dobar je tip i šta da kažem o njemu, primjer svima. Idemo zajedno, nema druge. Ima i ovih mlađih igrača, evo vi ste spomenuli, Ahmed Hodžić, koji je u Engleskoj, koji je imao sjajnu sezonu, prošle godine igrao sjajno za Sheffield. Gledao sam i ovog Adija Nalića koji je dao fantastičan gol gore, zaista igrao u jednoj dobroj formi, ja bih rekao, nisam ja selektor naravno, ali vidim da ima ovih mladih igrača koji mogu donijeti tu neku i novu energiju, a mogu i preuzeti teret ovih ranijih igrača, jer Džeko i Pjanić to naravno neće moći vječno da igraju, ali ima ovih mladih igrača koji mogu nešto napraviti. Definitivno ima materijala, mislim, vi ste spomenuli par igrača, ali ima tu još Amar Dedić, ne znam koji čovjek... Da, mislim, sve su to igrači, Ahmed Hodžić, ne znam, nije Hadži Kadunić ili igrači, mislim da ne spominjem sada... Pojedinačno, da, mislim, otišao bi stvarno daleko, ali dileme nema. Da imamo potencijala, isto tako nemam dileme da će ti igrači rast malo pomalo da će preuzimati, znači taj protagonizam i liderstvo čak i u reprezentaciji, jer svaki ima rok trajanja i naši stariji igrači koji su sada tu važni, koji su obilježili fudbal i oni će jednoga dana morati ići zato što je to tako i onda će oni doći, stupit će na scenu i ako ja imam osjećaj da već oni nadolaze i da već na neki način traže malo više protagonizma. Mislim, to je dobra stvar za sviju, dobra stvar za naš fudbal, dobra stvar na neki način i za mene da mogu da radim sa njima, jer vidi se ambicija, vidi se taj kvalitet i pokuša da se organizuje na jedan korektan način i da vrati možda malo samopouzdanje koje imam osjećaj da je možda malo nakon ovih zadnjih utakmica i nakon zadnjih poraza možda malo poljuljano. To su neke stvari na kojima bi trebalo malo da poradimo i da očekujem što bi tu red. Dobro, sa fudbalom je ovdje uvijek nezgodno u smislu očekivanja su uvijek velika. Ljudi ovdje puno očekuju. Spomenuo se zadnje rezultate sad kroz kvalifikacije, će biti zaista izazovno proći. Biće izazovno, baš tako. Situacija je takva kakva jeste, teška. Mi imamo sad Slovačku koja je 7 bodova ispred nas i to liči da će biti, izgleda će biti teško. Ali nije nemoguće. Ali stvarno nije nemoguće. Ja imam nekad taj ludi osjećaj da bi mogli mi sada prvu utakmicu, prvo mi treba da dobijemo Liechtenstein. A onda ima jedna utakmica koju igra Slovačka protiv Portugala. Isti dan, ako se ne varam. I realno očekivati da bi možda oni mogli izgubiti ili ne riješiti. I to se već topi. I ja sada nešto razmišljam kad bi mi došli u taj novembarski ciklus od 2 utakmice, kad bi mi došli sa mogućnosti da zavisimo od nas sami, to bi za mene bio veliki uspjeh. Jer Slovaci dolaze zadnju utakmicu igramo mi ovdje kući. Što znači, to su te neke računice koje bit će teško. Pa naravno će biti teško. Naravno, imaš utakmica sada 75. ili 85. minuta i gubi se 1-0 ili se gubi 2-0 i okrene se i dobije se utakmica. Što znači, nije nemoguće. Pokušat ćemo. Mislim da igrači isto tako dijele, kao što ja mislim, dijele sa mnom tu iluziju da je moguće to nešto uraditi i mi ćemo tu dati sve o sebe da
da odradimo što je do nas. I na kraju krajeva imamo kasnije taj baraž koji je u martu i koji će nam isto tako dati tu neku drugu šansu ako ne uspijemo u ovoj prvoj. Nada postoji i to je to. Mislim, bez nade gdje smo, ko smo. Naravno, to je u fudbalu vrlo važno. A kad gledate ove druge selekcije, kako vidite njih? Recimo, Portugal je tu zaista top ekipa. Pa oni su nekako neprikosnoveni. Oni su tu jaki, imaju izvanredne igrače, izvanrednu reprezentaciju i sad se nalaze tako na mjestu privilegovanom da imaju 12 bodova i oni su, mislim, apsolutni favoriti. Kasnije, sticajem okolnosti, desila se ta velika razlika između Slovačke i ne znam, i evo nas i čak Islanda. Island je dobra ekipa, oni su promijenili trenera ne tako davno i sad puno su čvršći, puno su nezgodniji, puno će biti zahtjevnija utakmica protiv njih nego što je bila ovdje u Zenici kad smo dobili 3:0. Pa i Luksemburg je napredovao strašno. Ma svak napreduje, nema to jednostavno koliko god neko mal bio i koliko god mi imali dosta nekih stvari mi gledamo negdje iz neke perspektive 90. ili ne znam nija prije 20 godina. Ne, sve se promijenilo. Život se promijenio, svijet se mijenja, fudbal se mijenja. Sad neke male reprezentacije koje su bile male za nas nisu više male. Oni se organizovali, svaki ima više infrastrukturu, UEFA pomaže svakome da se stabilizuje, da se organizuje i da pomaže im jednostavno da to sve funkcioniše i tako dalje i onda to sa samom organizacijom dosta stvari dolazi do izražaja. I Luksemburg je jedna od tih reprezentacija, nije to više ona Luksemburg prije 10 godina, to je sad. Evo, nas su dobili i napravili problema i u nekim drugim ekipama. Čak se ja na neki način, ne da se pribojavam, ali imam osjećaj da neće biti lagano ni protiv Liechtensteina. Oni su promijenili trenera, sad ima ga Švabu, trenera Njemac. I oni su organizovani, oni igraju na jedan drugačiji način nego što su igrali do prije, ne znam, 2 kola. I bit će teški, igraju u niskom bloku, igraju pozadje 5, imaju 5-3-2, 3 linije, zgusnu se, nije to lagano probiti. Mi ćemo, ja se nadam da smo mi, ne da se nadam da smo mi bolji, ali to treba pokazati, ali da kažem samo da nije lagano više ni protiv koga igrati. Koliko pratite klubski fudbal, ko vam od klubova na evropskoj razini ovako? Pa pratim ovako dosta. Pa dobro, ima tu, sad je u zadnjim godinama engleski fudbal je bio onako malo dominantan. Ja volim španski fudbal. Oni su obilježili zadnjih 15-20 godina evropskog fudbala i to baš na jedan pravi način. Izgleda sada da se prebacuje tako to težište u Saudijsku Arabiju i odlazi dosta igrača i to pravi igrača odlazi u Saudijsku Arabiju i jednostavno to je taj neki moderni trend. Oni imaju para, hoće da ulože u fudbal, dovode prave igrače i ako to tako nastavi, onda će se sigurno dobar fudbal igrati u Saudijskoj Arabiji. Mislite li da će to uspjeti? Pa jedno vrijeme će, ako ništa, biti zanimljivije nego što je bilo prije. Sad, da li će to uspjeti, da li će to biti neka verzija te kineske priče od prije 10 godina, ja to ne znam, to treba da se vidi, ali oni ulažu tolike pare, ovo sad što rade, možda su radili u početku sa Cristiano Ronaldom ili ne znam s kim još, to je vjerojatno bilo malo radi publiciteta, da malo privolete neke igrače, ali vidim sad da dovode i trenere, i igrače srednje klase, i igrače koji su mladi i sve ostalo. Može biti da su poučeni tom kineskom pričom i da će on to organizovati sad na drugi način. To ne znam, to treba malo da sazrije, da nam vrijeme tako da neke odgovore na to pitanje, ali definitivno hoće da ulože, organizovani su, mislim, koliko će to uspjeti, koliko će to taj projekat potrajati, to ne znam. Ima li u današnjem fudbalu centarfora kakav je bio nekad Miho Kodru? Ima, samo što je fudbal se malo promijenio sada. Promijenio se sada, nema krilnih igrača, svaki dan je manje kao što je bilo prije. Prije je bilo krilni igrač, tu se po lijevoj strani, sve je kates po desnom i puno je centar šuteva bilo. Danas puno imate igrača, na primjer, izmenjena noga, dešnjak igra lijevo, lijevak igra desno, onda se ulazi puno unutra. I kad se tako ulazi, unutra, znači nema puno, ostavlja se dubina, ostavlja se bekovima. I znači mijenja se fudbal, ako nema centar šuteva, onda ne treba ni napadača, ovi koji... Klasičnog centra. Da, klasični napadača. Znači sve je to nekako sada prešlo tu neku hibridnu verziju.
ali to daje rezultate i dok daje rezultate to je okej. Da, mada evo u Engleskoj, jeli, City ili Arsenal i ovi vodeći klubovi, oni praktično igraju bez tog nekog klasičnog centarfora. Da, mislim to dosta ekipa ima da igraju Barcelona, vaša. Barcelona igra već dugo vremena bez klasičnog napadača. Da. Mislim, jednostavno sad traži se taj neki napadač da je pokretljiv, da je brz, da se zna spustiti, da zna napast gol iz druge linije i da zna napast inače dubinu i tako dalje. Znači, ne samo da ima jednu karakteristiku ili dvije, moraš imati 4-5 karakteristika da bi mogao da dođeš do izražaja na kraju krajeva. Mislim, takva je tendencija, takva je moda, takvi se i igrači traže i nekako vidim da i omladinske škole da prave takvu vrstu igrača. Vjerovatno zato što ima naredba odozgo gdje jednostavno postoji jedna filozofija i klub u kojem se igra, znači ta prva ekipa igra na određeni način i onda u omladinskim školama kažu ne, treba nam taj profil igrača i tako dalje, daj forsirajte tu priču i onda to je tako, naruči se. Kao što se naruči, ne znam, nešto drugo, pa mašina odradi svoj posao. Dobro, Meho, evo, prije odjave ja ću malo vratiti se na Johana Cruyffa. Kad je umro, francuski L'Equipe, čuvene novine su objavili naslovnicu sa njegovim likom, onom čuvenom 14-kom naranđastom, igrao za Holandiju. I samo je naslov glasio Il était léger, znači on je bio igra. Ja sam uvjeren da je moj današnji gost Meho Kodro čovjek koji je i kao igrač, a i kao trener da razumije igru. I ja mu želim da uspije sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine i da reprezentacija Bosne i Hercegovine igra kao što je nekad šarmantno i napadački kao što je to nekad radio njegov velež i da ostvari rezultate i da se plasiramo. Evo, na svjetsko prvenstvo nas je odveo jedan Bosanac, Safet Sušić. Ja nam svima nama želim da nas na evropsko prvenstvo odvede jedan Hercegovac, Meho Kodro. Meho, hvala puno. Ništa, hvala vam na finim riječima, hvala vam na razgovoru i na prilici tako da možemo da pričamo dosta nekih tema. I ništa, nadam se da će vam se želje ispuniti. Hvala puno. Hvala lijepo.